Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Kot Admission nagmenta ka Nursing but Paramedical Course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka By Admission ka Badunatam, but 6% ka Jingiokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Ka kami jong Raja Raghuvanshi, ka Uma Raghuvanshi. Kalau ong ba ukhon jong ka Raja ula Shoh Tyndep, hakalok jong ka Sonam. Hakaba ka jinglong jong uru kala kelabha. Nadu kapor ba uyeshong bat ka Sonam. Kalau ong ba kamtep hakano kedur ba ukhon jong ka Raja Ngeit bat ko ngubet Katba ong ka Sonam. Hadin ba kilay tho. Kala keno ba ki bahayeng jong ka Sonam kidi ki brio ki ba Ngeit bet bha. Bat ki dangit ru ya kata ka jingle jadu mantar. Lani ka ba ki ong ka tantrik. Bat ka ka ba penget ya ka kadai namar ba habaki Hindu ki le puja pukon. Ki judeng da ki jingdeng ser ba ki blay kin sngap ya ka jing duai jong ki bat Raja ru usyo bet ha kata ka jingsha pen bet ha ka Sonam. Ula deng da ki jingdeng ser bat ula ra lut ya ki jingdeng ser jong namar ba kimut ban lech sa kata ka Kamakhya mandir ha Guwahati. Hause kamtep ba kadai ka plan ban lute na ukhon jong ka hadu bakila shimru ya ka jing em jong henmen ka Sonam Govind Raghuvanshi ula mi shakmat ban panmap re ula ong bakal long tang ka jing panmap para brio re ya ka mensiem beradu amla ban marashu uru ula dawa balada ka para jong uga dan kti dai ban phasi bet ya ka. सोनम ने कुछ तांत्रिक विद्या करी हो, मतलब इसीलिए उसको वहाँ पे लेके गई हो। लगता है कि आपका बेटा जो पूरी तरीके से सोनम के बस में हो गया था। हाँ, वो जैसा सोनम बोलती थी वैसे ही करता था, क्योंकि शादी के पहले तो वो ऐसा नहीं था। जिस दिन से सोनम हमारे घर में आई थी ना, तो उसको वही दिखने लगी थी, सोनम ही सोनम। वो उसके पीछे पीछे भागने लगा था, जैसा वो बोलती थी वैसे ही करने लगा था। ऐसा लगता है घर वालों ने कुछ खिला भी दिया हो, कुछ ऐसा कर दिया हो, तंत्र क्रिया कर दिया हो कि पूरी तरीके से सोनम के बस में चला गया। खिलाने का तो नहीं कह सकती हूँ, मगर है ना कुछ न कुछ तो मतलब उसके ऊपर कर रखा था उनने। मांगलिक दोष दोनों का था, इसका ऊंच मंगल था और इसका मतलब वो मानसिक मंगल था। From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs. This is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.